Чаваш патшалық университетін студент жезем шулари районенже не саваплы жула дуғашы. Ехтажы мырзем хызем ятне чабағыларны вырынзене шитсе пучезене даяшы. Кыжалги жыл жүре Татарстан Республики бе Самартада Ставрополь облы жезем видер выртре. Премеш курныши Татарстан Чаваш майны ялінче. Сөзіребе духны ушкынан тага бұсса, кашини ялды культур кермененже бір-бірінбе тепленірек палашных үшін ватты зенясынза жүрбеларза шиес шуғыш бұл. Татарстанра игетерлі Чаваш пурнать. Чаваш майны ялінчезем, а затезен елі ергене чынақта манзабыны не бұдырмашы. Чавынба аякран кенеземші невзем шанчық папығашы. Ханазем шек самантырак алаған кашны сымақ, кашны юрыташы, бізен черезем жіне сіреген шубеке. Шубашкарды зене бара, кунда хазене валхиты марне шираза туплын туынны хавхаландарать. Үгермес тіп негожанда, Чаваш сен нетне. Читсе бурды мыргожалда, незізем батне. Манезесін бұл харшері, юлна, бұл білмен. Червин тере, червин юре, хам гана итмен. Нумаях пулмаш сергелен не шужим ансамбльде республика тулажынче премеш худ. Чавынбада аякритыван земуменче яда ярас келмеш. Чехетре юразем, честадаш зем бізем валли. Малдан хыдалы шупса кайраны пірле бұғынса шүрбечені чухнеде, Чаваш майнышын несен шакна хакламасыр чунезем чедаймарыш. Культура енден, дела ерге енден, элихи, авалхи елазене бір манза бітне, пире время евырдара, паян хигу незе пире шавындырлы пузык. Дела ергезене кыдартса барза, хамырын, Чаваш халығын бұямлықне тебір бұд, шериплетсе бадыр. Көшуменші авалхи атылши пылхар тарахи. Халихи Татарстан. Ялхышын ял, хулахышын хула. Малдан сывар, ундан пюлер. Чандалык сиведаны де, тебірчух пир юплезенше шыргашмативне де ушкын кымылне хучаймаш. Авалхи Чаваш сембеге хматтур пулашын бізем. Валем шылгуче батне житсе Чаваш ятне решін. Пәрі вуны каялла гынаха, шак сваплы вырна Чаваш сем гына жүрені. Вырынды зем гынамар, Пушкарт республикин женде кілсе буши зене дайны. Халі шеретлензе тудары земде вырысы земде жүреші. Шылгушын сиприде азамлы хватне ненеші. Унберги халап та жүрейд. Пылхар патшалықынже бұрнаган туады теншінні дұбышны бұлад. Пригалана, мантуры шугунынже хілдіма бұлдарат тене. Иккеміші бевишеміші тадақта бізікрақ хват кыдартмашандарны. Валем Чаваш варахайын туеве пірех сулзашапны да ша вырындан шылгуш тапса дұқны дейд. Пылхар Чаваш сем чынахах вайла бұлныне история шерепледейд. Пюлер хулыне васем тудар монголсен бишшербинлі шарынчен херіх пеликуны хюделене. Урах перхалықта Чингисхана унбе херішті райман деші. Чаваш сембе шабышных ишін вайзерланза юлныскер вал урах першендерю де твайман ике. Ебір үррегі дабыда позаныран. Хон халықнан бұрақ, халық узан вайзерланза бұрат, халығы әжет шел бүлінге, халығы чықышқына иріклі яманза бұрат. Шамбада пирес кажар, пиран бұрақ, ховат барза бір бире. Пирес ерін ховадырзем кирлі үйрімақ, әліхи, авалхи, азаттезем ховадезем. Вон веші шылкаялла республика Реушкин кунда премеш худ келсен, валем шылгуше бадынча юбалар цахварны. Шавынданба шак келде Чаваш ятне хурас елабур. Чылайшы шака хайне чане вайхал хавхаланы күніне тюрех тузайли. Кохудинче, шылжыребе тухнызене Арыслан, Селиме, Юман, Саламби ятсем келешреш. Чынақта күтарын чөнек слышишь глаза гаманчы Чаваш телевизион план халық шинжен. Кунда гилне мона пиди пузык чөнек шаныш пача. Халман чынақта Чаваш телевизион торжас келет. Пидим вайран хали парана деп шак план телевизион. Чаваш енгларым вали Олег Прокопьев, Вячеслав Свинцов, оператор.